Spesial kanggo Mamae Kris, Mamae Dana, Mama Haji Danu. Konek kari nandur kacangnya be gigi, soalnya mau dipanjani. Omai Production kerja para Mutianada. Buat warga masyarakat Langgeng Sari. Pengantin, orang pengen goyang, kok kita goyang ngemarek mono ya. Kesun wis pernah mampir ning ati, kesun gawe kula ngerti. Coba bakal wis kejebakku angel ya ang. Wong loro berenani titik rindu, tapi kayak orang mungkin nyatu. Sudah ngerti cinta bisa dipaksa, karena hati sejenis kudu dijaga. Ayah Arfan, sing de lagu. Mamae Kris, Mama Haji Danu sing de wilayah Langgeng Sari. Ibu Sia, kanggo pengantin sinten je angarane. Pak M sene kita magage bagar bradi imam sih ya. Mamae Arfan, bisa nyawa kemari, sing tek sayang apa kabari. Sudah wis kejebak rasanya manis, tapi kehalang kenang status. Lagi masa ngelakoni salah, sing sejujurnya sun kudu apa. Tuk selipatan ning tengah doa, kanggo petunjuk wong sing duwe raga. Mama Haji Danu sayang. Wong loro bernani titik rindu, tapi kayak orang mungkin nyatu. Sudah ngerti cinta bisa dipaksa, karena hati sejenis kudu dijaga. Ayai Arfan sayang Ayai Arfan. Ibu siap spesial buat kedua mempelai. Mamae Kris lah ilang mendi kana Mamae Kris kah? Iya ana wong sahur ana bos es campur. Biasanya mah paling bolar gini bahkan yang selaur gini. Bos es campur, sing de selaur. Mama Haji Danu, spesial Mutianada. Bisa nyawa kemari, wong sing tek sayang anak rabine. Sudah wis kejebak Mama Eru sayang,
titik rindu. Ayai Arpan tuh sing paling sayang. Ayai Arpan, ayai Arpan, ayai Arpan, aduh sing paling ora mana sing kudu dijaga. Tebakune sampean kita pun senang bayangan bagi ini gitu. Angga ayai Arpan terima kasih. Dasarnya menang orang nyaman gini. Oh sayang, Aduh sayang,